uthunyiwe lo uthi ngiphuphile uyaphi emphupheni anibo ushite ehlele kubo eyofa ingcotsho abantu abawu4 kanti akunakusakaza inokhosini lokuthi nje ngibuyela khona kanti akho umuntu enosakazayo lapha lo umdlalo wanza axoshwa la nje akho ngazi lo emvana kwalokho hayi kwavele kwaphindwa kwasemathuneni asegoli nakho kavele khakhuleka ngishaya impela ngishaya kwasani ngivimbe ngenhla ngathi ngiyazi ukuthi bathunyiwe bazothenga lo mshabathi atha manje ubalele imphupho 3 seconds kade ngaqeda ngayo ashile lapha kufaka isamponya kubalekela icorona ngathi inyanga leyo nto hawu ubala ngaphika ukuthi yithi ikunzi hayo ungizwe umchunu festival imini umuntu omnikazi wayo ngihlaniphe kabi balo usandile izikhalo usangeneke lo hawu uzongiqhathanisa nezidomu zezwe lapho ukhathide bazini ayihlakaniphe lokuhleka nje awuziyakhala manje konakela